Hayi sengiyayivala le nkulumo lo. Ngithi kwesinye isikhathi idingo zomsamo zisuke zingafunwa ngempela ngabakini. Zisuka zifunwa imimoya efakwe lapha ya emsamo. Ngoba lo muntu wayephila ngaphambi kwakho wafaka imimoya lapha emsamo enezidingo zayo ngoba eyilandela lezo dingo lezo ukuthi zikwazi ukumlekelela ukuze zikwazi ukumlekelela for ukushintsha impilo yakhe. Manje ke sokuwena manje usubhekane nale mimoya elapha emsamo. Le mimoya leya ifuna ekufunayo nawe ufuna ekufunayo. Iyadimanda kwesinye isikhathi, iyadimanda. Kungani idimanda? Ngoba yafundiswa ukuthi ngoba ihleli laphaya kufanele ihlatshelwe, kufanele iphakelwe, kufanele inikwe ugwayi ibheme, kufanele ithenge utshwala iphuze. Hlolisisani imsamo yenu, hlolisisani imsamo. Okunye okugcina kumele wazi ukuthi imimoya isuke ilandiwe igcine senamandla nangaphezu kwedlozi. Iyakwazi ukucindezela ngendlela yokuthi ixotshe liphumele ngaphandle sale ku-operator yona ngaphakathi egcekeni. Wena utshela ukuthi hhayi nomsamo kanti hhayi uhlele nemimoya nje lapha ngaphakathi engahlangene nabantu bakini ezodla la ngoba yafundiswa ukuthi kumele idle la, izophila ngawe ngobe nawe usuphila ngayo.